Akiaria na muingi kiumia-ini giki kiharo-ini kia Nyayo Gardens gatagati ka mucii wa Naikuru, gavana wa kaunti ino ni okireire mwaho wa mung'ethaniro rungu rwa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni kiria augite ni kuhunjia uteti wa mugayukano. Nataka niambie bwana Gachagua, pengine haelewi kwa sababu naona hajielewi. Nakuru County hatuna hiyo mchezo analeta hapa ya ukabila. Nakuru County is a cosmopolitan county. Gachagua unikome. Anasema hapa mtanipigia kura, kweli yako na kura zenyu kwa mfuko. Ni miario etanyithitwo mbaru ni athiriti ya Gachagua goko kaunti-ini ya Naikuru, aria mathingatite gavana uyu gwikirira kuhingia ciiraniro ciake kuri muingi handu-ini ha kurika uteti-ini. Na araria miario miuru muno uria oi kuhakana mashuru. Riu turenda kumwira atiriri, tutiagucagurite utuhakage mashuru na wagirirwo ni kuruta wira waku uria winaguo. Ithuĩ twita kiama kia DCP ni twifagite Naikuru na twiridi. Mkumbuke kwamba kama sio His Excellency Rigathi Gachagua 2022 Ruto hangekuwa president, kwa sababu Rigathi Gachagua aliweza kudeliver 47% of the total votes ambayo Ruto alipata aweze kuwa rais. Athiriti ya kiama giki makoretwo magitungio bara nene ni thirikari amwe yao magitumirwo thamaji cia kwandikithia ndumiriri na ruhonge rwa DCI, kuria naguo muthenya wa kiumia mbukirira ici ciehereirie na micemanio yao igithatio ni maabitha a borithi mari mwena wa Subukia goko Naikuru. Ndira twari kanitha Thubukia ni ndaiguire uru muno ngimenyaga katiba itu article 37 ni twagiriire kuthie twiarie na twike micemanio hatari na mundu uratugire. Nacio marageria gututisha matwitire thigari maita meri riu tuthiete barabara-ini tukahurwo nginya tear gas, ni matutumire nginya andu magoka guku ofici. Acio maratucaria mamenye ati twina andu na andu ni maratuma thutha, ni marathikiriria turauga. Gavana we ni ukurehe muradi utarathie kundu wa cinaca nigetha wone kanya ga kuruma Rigathi wa Gachagua. Ni kumaanisha mutire na agenda yanyu ni Rigathi wa Gachagua na ni njega tondu ni muramwendia bure na muthie na mbere. Susan ni aratuconorithia tondu ithuĩ atumia tutiũĩkaine gukorwo turi andu a ngũĩ, na wakorwo no akihote kwaria ũguo ri ina warume ara maraturuma ti gũgĩkĩrĩria gũturuma. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa ni Robert Wamaina.